Mbele ya komba, minapenda kusoma andiko moya, iko mu 2 Corinthiens, chapitre 4, kuanzia verset 7. 2 Corinthiens 4, 7. Hii butajiri, hii mali tuko nayo mu maungu ya bulongo, njuu hii uwezo mkubwa iko ya Mungu ishikwe yetu. Verset 8. Tunasongwa fashi yote, lakini atuvinyike mu uzuni, lakini atupoteshe tumaini. Tunangamizwa, lakini atuachwe, lakini bana tupindula atukufwe. Verset 10. Tukibeba lote lufu lwa Yesu, juu bujima bwa Yesu ipate kuonekana mumili yetu. Verset 11. Kwa maana she hapa tukunaishi kila wakati bekuna tafuta kutua kwa ajili ya Yesu, juu bujima bwa Yesu buonekane mwili yetu ya kufwa. Verset 12. Kumbi basi lufu lukunatumika ndani yetu, kisha tena na bujima bukunatumika ndani yenu. Verset 13. Sawa vile tuku na roho moya ya imani, kufuatana na hii andiko miliamini, njo kwa maana milisema, na she vile vile tunaamini, njo kwa maana tuku nasema vile vile, kwa maana tunayua ya kwamba ule alifufula Bwana Yesu atetufufula na she vile vile pamoja na Yesu, atatushimamisha, atetuonekanisha na mweye mbele yake. Haina tu imani yoyote, lakini imani kufuatana na maandiko miliamini, njo kwa maana milisema. Ndio tunamini, njo kwa maana na she vile vile tuku nasema, njo vile baliamini vile andiko inaisema, njo kwa maana balisema tena. Ili ni bamba uyu muntu wa Mungu ashikuikale kimya, hata kama alikuwa mumiyololo, hata kama alikuwa basha kumufunga mumiyololo, alisema. Hata mwile wakati haikukwe teke mu maisha, lakini yalishimama, alidumu, alikankamana, aliweza kusema sauti. Na she vile vile tunamini, njo kwa maana tuku nasema. Kisha nasema verset 14, njo tunayua ya kwamba ularimufufula Bwana Yesu atetufufula na she pamoja na Yesu, atatushimamisha na mweye mbele yake. Hii tumaini ya furaha ilikuwa ndani yake, aliweza kukankamisha, kuonya taifa ya Mungu munamuna ya mzuri kabisa. Verset 15. Kwa maana yote hii kunafika ni njuu yenu, njuu nema mukuzidisha ipate kuzala kwa utukufu ya Mungu matendo ya neema ya bamingi. Ni masauti ya bei. Verset 16. Jo kwa maana atu choke hapana kusema tupoteze tumaini, atulekee hata kama hivi muntu wetu wa inje yanaribika, ekunaribika. Njo vile tukunaona sema haikukuye mambo ya teketeke, ilikuwa ni ya nguvu. Anasema njo kwa maana atulekee. Njo vile aliweza kulekea, na yanachoka kuona mambo vile ilifika, lakini ashikulekee, lakini aliendelea kukankamana. Ndugu na dada, juu ya nini? Juu Kristo
alikuwa shakuikaria ndani yake. Juu imani ilikuya ndani yake, imani ilikuwa ndani ya Kristo, ndani ya neno. Njo kwa maana aliweza kufanya ni mpaka kile Kristo alianza kutafuta kufanya kupitia ye. Kisha anaendelesha verse 16, lakini mtu wetu wa ndani kunapokea kila siku nguvu ya sasa. Ndiyo, nguvu ya sasa, siku kwa siku, nguvu ya kutokea kwa Mungu. Na kila siku tukunapata nguvu ya sasa ya Bwana. Mina azania tunahitaji hiyo kila siku. Bila ile hatutaweza kuishi. Hata kama ikunaonekana sema ina vile, lakini minaweza kuisema mpembeni yetu mwakati musaile na fai. Hata wakati ile tukunapita majaribu ya nguvu, hata kama tunapashi kupita mubintu bya mingi, hata kama banetutupa chini, hata kama banetugeuza, banetupindula, Mungu wangu. Baneandika mzuri verse 9, tunangamizwa, banetutupa chini, lakini hatukufu, hapana. Ndiyo Bwana na kesha. Ndiyo bali mtupa chini, anageuka, lakini abakumuwe. Pengine inaonekana sana ni mwisho. Wakati ile bali mpika maibwe, bala mpulula mbulongo, ilionekana sana ni mwisho. Lakini hapana. Hapana. Mambo haifanikake vile bantu banapendaka. Mambo iko nafanika vile Mungu anataka. Njo paka vile na maisha yetu, banduko na badada bapendwa, shebote pengine tuwezi kupita majaribu moya moya, lakini ile balisha kututayarishia yo inafai tutambukemo kwa neema ya Mungu na msaada ya Mungu. Haleluya. Kwa shebenya tutaweza na tutawezaka, lakini na msaada ya Mungu wetu tutabiweza. Sifa mashukuru kwa huyu Mungu wetu. Bandoko na badada, kutaka kwangu, maombi yangu, sawa vile Paulo anasema hapa mu verse 16, njo kwa maana tulekeye. Ndiyo, na vile vile tushilekeye. Hatupende kuchoka, tunapenda kuchunga imani mpaka na kumwisho. Tushilekeye hata kama tunachoka, lakini paka vile anaendelesha na kusema hapa, huyu muntu wetu wa ndani siku kwa siku napokea nguvu ya sasa. Haleluya. Mina wazia leo na tuko hapa pamoja njo tupate nguvu ya sasa kwake. Ndugu na dada, tufungule macho, tumwangalie ye, anayua ni nini tunahitaji, anayua ni situation kani kila mmoja wetu eko. Pengine na mwenye mwili yetu ya mubaya, Mungu anetuyua. Mungu anayua ni nini tunahitaji, ni ya mzuri, anayua mawazo yetu, anayua ile hitaji yetu. Tunapenda kumulurisha utukufu, tumuombe atupe magharibi manguvu ya sasa, kila siku atupe, njo tuendelee kuchofa kumbele. Tushimame njua maombi. Baba, tunakushukuru kwa upana maro njoi wakati ya neema. Tunakupikia aksanti vile tunaweza kuinula macho kwako Bwana. Bwana, unasema nasi kwa njia ya neno lako takatifu ya bei. Unetonesha bamitume bako, batoto yako, bamwile wakati. Bwana, utupe na shele neema ya kukankamana muyote, ikwe nini naweza kutufikia. Bwana Yesu, utusaidie, tukankamane, tubakie imara muimani. Ndiyo, tukwe na imani kufatana na maneno yako. Unipeyo, utupeyo shebote, kwa neema yako utushikire buluma. Njo maombi yangu Bwana Yesu,
ushi tuache magharibi, lakini Bwana kwa katikati yetu tunakuomba yo mupeke tosha yote ile ikuna kushindisha kuchofwa, yote ile kuna kuzuru Bwana Yesu, ikuna kushindisha roho yako itumike. O Bwana, tunafuchama chini ya damu yako takatifu ilori mwenga kumsalaba ya Golgota. Haleluya. O tunakusifu Bwana, sifa mashukuru kwako Bwana. Endelesha kutusumburisha kwa neno lako takatifu, utoneshe Mokozi ilo napenda kutonesha. Bariki banduku yangu, utubarikishe bote bale tulikuya. Njo maombi yangu na kutaka kwangu mujina la Yesu, amina. Mashukuru ya mingi mwelekee Bwana, vile tena tulikuya hapa njo kuabudu. Neno hii baritusomea inaonekana inenifika, inanyenea ni yangu tu, pengine bingine na bo nju mambo ni yabo. Tunayuasema Bwana kunapenda kutusumburisha shabote kupitia kila neno. Kama ashiwezi tena kutusumburisha pale, tunaweza kushimamisha kusoma na kushikia mahubiri, lakini paka vile tulisoma shebote Paul alisema mirameni cho, kwa maana ni kunasema 2 Corinthiens 4 verset 13, njo kwa maana tunamini na shenjo pale tukunaomba, hata kama tukunapita mawakati ya nguvu mule tuna inetufikia sawa Jonas, tuku ndani ya ntumbo ya samaki, hakuna tena namuna ya kuweza tena kuanguka pale. Ni kulamusha tu macho yetu yulu njuu mambo yote ibadilike. Mungu ekuna saidia yote mwakati ile nafai. Ni kuna hitaji ya upekee ya maombi kwa bantu bale beku mahitaji ya maombi, beku mamambo ya nguvu, uzuni ya kuachana. Kukuna ile nangaria dada Brandes ile bari nyandiki yayo sema ashishike mzuri, bale tuomba tumumbe tushikose kukaji yetu, lakini tushiriki kumuchango yetu muimani, tubaombee mu maombi zaidi mukastatu magharibi. Tunapenda tukumbuke bale bote bekuna tuomba banahitaji maombi, kwa bale bote bekuna kalabene tukumbuka na shemo mu maombi. Mashiko hii napita ilikuya ni ya ubatizo ya Roho Mtakatifu. Tunapenda ile mambo ibakie paka vile wakati ya baraka nafika ya furaha ya wokovu, pale tunashikia furaha, tukuna shikia mana na kifukuzio ya Injili, tukuna furahi njuu ya hii neno ya Mungu. Hii neno Mungu alituachia. Mina pashi kusema haina tu kubarikiwa bule, lakini milishanga tena sana ile Mungu kunafanya kusisila. Haina tu paka mudunia mushima, na muma inchi ya kuulaya. Mungu anafungula macho ya bantu bamingi kupitia ujumbe. Mili sema yulu ya mamambo ya mingi, miliona bantu bamingi bale baneshaku yako ku Krefeld. Safari yangu kule ilibarikiwa sana. Mili raka kubanduku na badada kwa bale abana nafuasha kumbea sashe hapa,
lakini bekuna kusanika mafuashi vraiment ya mubaya ile ya hii afika hapo. Bilibosha sema tutabaombea njuu Mungu abape fuashi ya kuombea. Hata kama kuya kwa Bwana kuna karibia, tutaomba Mungu amipe kufuashi ya mzuri ya kuombea. Munayua unashikia unashiriki na bale bengine bote na ya kuku moya hapa moya pale njoi kusama pilie denji kusama mbao ile na bambisha fashi bengu naombea. Miliweza kusema hata kizuri hakitakuwa tu kizuri kabisa, lakini hatuwezi kusema Bwana eko nakuya tushifanye kintu. Hapana, tutumike mpaka na pale ataluria. Wakati maushuda yote barileta milishikia aya, iliweza kufika ba katolika ba pretre barikuya na bumu makutano. Ule muntu mfupi aliamini, barikuwa mwile makutano ya ule muntu mfupi baliamini, balitoa maisha yabo kwa Mungu. Ba polisie balianza kuya, balianza nabo kutoa maisha yabo kwa Mungu. Mimi mwenyewe mililamukia ba 3 au ba 4 milisumbulia nabo kiloko. Milishikia tena hamu ya kazi ya Roho. Kisha hii mafundisho yote, kisha hii kuingia kote mumandiko, mili tamani kuluria kuile injili ya uwezo ya Mungu ile kuna geuza mtenda zambi. Ndio vile banandika wakati Roho Mtakatifu atakuya atafungula macho ya dunia, atakikisha zambi. Fatana na Jean 16 verset 8. Jo mambo ile kunafika makutano mule Mungu anaweza kutenda muna ya upekee. Minapenda kusema kintu mwe mine kalaka nikuna ngolea niuna ngarishisha mzuri bintu na miliona ya kwamba pale peku mapendo bantu banapendana bya kweli pa ile fuashi peku tena na mapendo bantu banapenda Mungu. Ile kuna zala atmosfere moya mule roho ya Mungu inaweza kutumika muna ya uwezo kabisa. Haleluya. Ile nayo miliona tu ni bizuri bile minaweza kumionesha. Makamera ya matelevizion balianza kubamba. Uyu muntu kunapita miaka 2 mu Italy kuna station ya radio aina tu aiendake paka ku Palem. Ni ville iko na bantu 1 million, lakini ikunenda mu 30 km. Ni eko naanza programme ke 6 heures na mimbo na miziki maushuda kisha mahubiri. Kisha resema ndugu Frank kuku bantu 1000 bado kidogo batene 2000 kufuatana na bale barinita kwa telefone. Kukunjala katikati ya taifa, kukunjala inafai bashikie hivi bintu hivi. Kama bashikie hawawezi kuamini. Pengine Mungu aliongoza hivi bintu byote ni njuu tutupe tena makila juu ya kumpelekea Yesu bantu. Hapa kama Mungu anaweza kutupa ile jo kintu kizuri kila na kinaweza kutufikia. Bantu bote abaitwe mambo moya, incha kwa chana, mazoeza kwa chana, lakini Mungu eko moya moya fashi yote kutayari kutimiza neno lake, afanye la rilaka. Muneno hii balitusomea, shitendelesha kusoma, balisha kusema bya mingi. Tunaweza sasa shibote hatutaweza kuelewa yote, kuipima yote, lakini paro yangu minapenda mercredi tukwe na samwa ya maombi. Mule ba mingi banaweza kuomba, mule bote banaweza kuomba kumpelekea Bwana mahitaji yabo, maombi mfupi yene kwenea juu
tupate manamna fulani wala fulani, tupatane na huyu Mungu wetu vile tulianza kuifanya zamani. Siwezi kukana bintu bila Mungu alifanya, siwezi kubikana bila anesha kufanya, bila alisema, bila alitimiza. Minapashi kusema tunaweza kuchimba wala kumisha kichwa, kutafuta, kuchimba mpaka na vile tutazeka na nywele yote kwe mweupe. Tunaweza kubaki bene kushimama mbele ya bile bisha kuharibika, bisha kupomoka. Hakuna kintu kitabadilika. Shebo bote tunayosema bale tulizali kwa mwele kizazi, tunasema kisha mkini kuanguka na kisha manyumba kwa bari pomona bantu bakuikale njo kwanza kubishana mambo iliharibika je bilifika je. Hapana, bari ingia mukaji, bari anza kutumika, bari enda kutosha bile bilipomoka, bari enda kusafisha biote bile bilijibiria, bari yenga bana ingulula chopale bintu bili changer. Kama hapana, kama na leo tusha kuikala paka mbile bya kupomoka depuis 1947. Sawa baminifu ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alisema, she saba minifu, she tukubabumbafu kupita tabantu ba mudunia. Na Bwana wetu alisema bantu ba mudunia bego na akiri kupita na babantu ba mufalme. Aba batoto ya nuru kufatana na Luke 16 verset 8. Kama Mungu haliweza mnamna fulani ya kutufungulia kwa mulango juu tutoke muiki viringo tukunazunguluka paka fashi moya, juu atusaidie tena. Kila mmoja wetu tuneliua panakawia, tunaweza kuoneshana bintu waziwazi, tuneliua ni mambo gani ilifika. Bale banayua na maupana bengine hapana, lakini ila ina njoo mambo. Minaweza kusema tunapashi kutunjika mpango yetu. Kama tunatafuta kusema yule bile Mungu alifanya, tumtukuze ye Bwana, au tunapenda kwanza kusema bile adui alifanya, ni kusema mwile namuna tunaanza kutukuza ni adui. Dio inafai shiku moya kubeba mpango maisha. Mine nasema ina mwepesi kwangu, itakuwa ni mpango ya Mungu, lakini kuku kintu kiakika. Wakati tunashikia neno sawa hii hapa, ine tutenkesha shebote. Tunaweza tukusema kushudia kwamba na she vile vile hii butajiri tukunayo mumaungu ya bulongo, juu hii uwezo mkubwa ilurisho kwa Mungu ishikwe saa inatokea kwetu. 2 Corinthiens 4:7 Bwana alisema wazi wazi, sema bila mie amuwezi kufanya kintu, lakini pamoja naye tutawina sana, naye tutaweza kuendelea mbele, naye tunaweza kulamusha macho yetu na kuona ya kwamba yashi yabadilika. Ye eku fashi moya Bwana wetu yenje kuna jibu hata ya ilufu shatuna nayo yenje kunayo. Kama yenje kuna jibu kuna jibu njuu ya lufu, kumbia ina paka mambo ya lufu wa maungu hata lufu lunye wa oro. Mina hakikishwa ya kwamba yashi letake bule jibu, lakini ye eku tena na uwezo ya kutumikisha, ya kufanya juu yenjo shauri, yenjo jibu. Yeshe sabantu atuna shauri, shetu unaleta mashauri, kisha tunabakia pale pasho nguvu, lakini yenjo shauri, yenjo nyeo shauri. Savile yenjo shauri ashibakire hake bule, anafurahia bule kusema bule, lakini ekuna tumikia juu shebote, eno itumikisha juu shebote tupate musaada. Mu 2 Corinthiens 4 verset 7 asema tunazanzwa namna yote, lakini atupoteshe matumaini. Na shetu binaweza kutufikia
tuku ndani ya bile. Kama banandika hapa sema huyu mtume wa hivi na yeye alianza kupita mbia hivi, ashikone kia kufanya. Bengine hapana. Ilikuwa ni wakati ilianza kumfikia ya show jibu. Niko najiuliza, eske ni roho ya Mungu ilimupa ima sauti njoo yandike juu na shetu pate nguvu kwa Mungu. Bwana atupe nguvu mwi wakati ya bibaya bigu nafika bila tupate jibu. Anapenda ni kukusumbulisha we na mie muima sauti aliandikisha. Hata kama unaliona sema una tena na jibu, minjo shauri, minjo uwezo, minjo baba wa milele, minjo mfalme wa salama, minjo niku yule mitakuwa na mweye. Aina mkupoteza matumaini. Mina wazia hii ni yangu hali yangu hayafika mwiki pimo ya kulekea hivi. Kisha anasema kwa verse 9, kuangamizwa lakini haina mwene kuachwa. Na shetu naweza kuishuhudia ikwe nini iruweze kufika. Mungu ashita chabake, ashite batupa ni malako ile alitupa. Pengine bantu banaweza kutuacha, lakini Mungu ya hapana. Hata kama banetutupa chini, tunapinduka chini vile banandika hapa, lakini aina atukufwe. Ku verset 10 anasema tukibeba lufu lwa Yesu mumwili yetu, njuu bujima bwa Yesu bonekane mumwili yetu. Amen. Ku verset 12, kumbi basi lufu ikunatumika ndani yetu, bujima nabo bukunatumika ndani yenu. Paul ashikwanze kuishi njuu ya moya, alianza kuishi njuu ya Bwana. Alikuya na mambo yake ni mambo tu ya Mungu. Minaweza kuisema na hakikisho leo, pasho kwa jene kwangu mie, kazi ya Mungu ilikuya na yonjo itabakia priorite ya kwanza. Yonjo itakuwa fashi ya kwanza. Ikwe nini naweza kufika mambo ya Mungu kwangu minjo ya mafaa pa dunia. Hii maisha ingine yote haina na maana kwangu kama Mungu ana yenjo wa kwanza muyangu maisha. Hii verse ingine inafuata banasema ku verse 13, verse 4, sasa vile tuku na roho moya ya imani kufuatana na hii neno ya andiko miliamini, jo kwa maana milisema na sheye vile tunamini, njo kwa maana tukunasema vile. Kia mafaa hapa tuelewe ya kwamba huyu muntu ashikwanze kusema kanya tu bintu bimwa hivi au kuamini kumwa hivi. Alianza kusema yulu ya roho ya imani kufuatana na maandiko, kufuatana na andiko ya ile neno ya andiko. Kama tunamini vile andiko inasema pale, roho ya imani italeta ile neno, itaipa bujima. Bwana atahakikisha kwa neema yake ndani yako na ndani yangu, atahakikisha ndani ya bote. Tunapashi kufika mukimo imani itumike kufuatana na roho munamuna ya uwezo. Ishikuye nguvu yako au yangu, ishikwe mawazo yetu, tushikuye obligé kufanya nguvu njoo kuamini. Imani ni ufunulo ya Mungu, ni inspiration ya Roho Mtakatifu, ni mwangaza, ni moto kuna waka pale. Roho na neno binachangana, binawaka. Kuku mtu mwa alisemaka inafaa yuko na mapolo mbili njoo upate mwangaza. Mishiwe bya mingi banasemaka kunekalaka positif na negatif. Mishiwe maana yabyo
lakini ibi bintu inafai biote bikwe biwiri njo moto ionekane. Hapa banasema ku verset 13 2 Corinthiens 4 kini sa vile tuku na ile roho moya ya imani kufuatana na hii neno ya andiko. Mina wazia sheye tunaamini ni maandiko tu, ile tunaamini na roho yote na nafsi yote. Banasema hapa tunaamini cho, kwa maana tuko nasema Mungu abariki neno ndani yetu bote, akwe na she bote. Mina wazia mwe bote mko hapa, munaweza mu maombi yenu kumuonesha Mungu na moto pasho shaka. Hakuna kile kilimifikia, hakuna kibaya hata kimoja balimifanya, na mimi hakuna hata kibaya kimoja, lakini situation yangu inachana. Mina waza bale bote basho mambo abana uzuni ni nani washo mambo washo hatari. Njo ulizo ya pili bya kweli mupana kama memba mwana teswa, ni mwili yote ya Bwana inateswa bote beku mumambo upende awapana uku mumwili maumivu ikibambe moya inabamba bote, lakini Mungu atufanye neema tulamushe macho kwa imani. Imani ya shol nafiki njo ni kwa imani tu njo tunaweza kumpendeza Mungu, ni kwa imani tu njo tunaweza kumheshimia. Imani yonjo ikusur shetani ashiwezi kuiona, yo ikuna mwangaza hata kama biote bikunaonekana ngiza ikutuni mwangaza ilionekana. Hii andiko ikunasema utukufu ya Mungu ilionekana pa uso ya Kristo. Verset 6 de Corinthiens 4 Paul alisema hii mahubiri tukunahubiri kama nyene kufichwa kwa bale beku napotea. Verset 3 de Corinthiens 4 mina zania tuku katikati ya bale baritayarishwa kwa wokovu, ni kutuna kutaka kumoya bule. Mungu atupe kuchunga urimi yetu, tushiseme kintu kya bengine. Amen. Atuyue mwisho ya bintu. Mine endelesha kuamini ya kwamba Mungu ekuna bantu bake, wakati itafika mule bake batakusanika. Hakika kwa Roho Mtakatifu njo iteba bamba iteba kusanya. Mine isemaka fuashile bantu banapenda kuyenga kintu, itafikaka paka vile bantu balipendaka kuyenga kintu kile kipande. Munayua ile habari, munayua ile mambo ya munara ya Babeli. Wakati bantu baliyenga ile munara ya kwanza, nia yabo ilikuwa wazi, balipenda bapande kumbingu, bapande yulu, baliyenga ile munara. Lakini kile bantu banauletea kama kineshaka paka mubaya, mumuvuruku, mukao. Niko nasema mwisho ya ile mabintu ni bantu balipenda kutangulia kazi ya Mungu, bukaji ya Mungu. Bantu bo balipenda kufanya kintu ya kweli kilikuwa mapula Mungu, lakini Mungu ye moya anayua kila anafanyaka muwakati na saa yake. Milipata ufariji munene sana maisha mwabari ya Abraham. Mine semaka sana hapa, Abraham huyu muntu wa Mungu alipokeaka malako ile Bwana ye moya Mungu ye mnyari tembelelea. Ni nini ilifika? Sara shiku moya alishindwa kuongolea, alishindwa kuchunga
Mungu atimize ile malako, anamonesha Abraham. Anasema hii mambo tukunakomea gari ye ule. Sasa ni Ismaeli njo alitokelea. Ni nini ilifika? Paka vile ndugu Branham alisema kashiku moya, ilikuya ni nywele munsupu, ilikuwa ni mwiba na leo. Paka vile ya nyakika Mungu alichunga, alitimiza kile alilakaka. Hata kama kuko kitu kingine kinafika kinaleta mzozo ya mingi, soma tu ile chapitre utaona Mungu alileta Isaac muwakati ya Mungu ye moya. Ye Isaac ye njo baliweka sawa murithi wa yote. Jo paka vile itafika na hapa sasa kumwisho. Ndiyo ni mita. Tunasema sawa bantu baze bote bale muntu wetu wa zamani eko sawa Ismael. Tuangalie tu paka murikalashi. Savile ndugu Rusi alisema jana magharibi, asema kukubale bene riangalia murikalashi beko unaona mbantu wengine. Inawezekana unaweza unaangalia murikalashi, unafasa unaenda kumpembeni, unaanza kuona mwingine. Lakini we beba rikalashi ya neno mbele yako, wewe shimamia mkatikati urione we moya. Ile njo ile nakufai nenifai na mimi. Kintu kimoya kiko hakika, Mungu atakuwa na kanisa Rusi, atakuya na bakumwisho mabaki. Na ndugu Branham alisema ni katikati ya kale kankunji kaloko njo bintu bikubwa bya Mungu bitafanika. Mishiwezi ni bangapi batakuwa banani? Imani yangu, tumaini langu inabaki, ilikuya, inaendelea kuya. Ni bale bote balishikia neno, baliichika, banapenda neema ya Mungu bapate kuyamo. Ni Mungu emoya njo anayua ainamie. Shebote tufunge binwa, tushifanye kintu, tushifanishe mtu kintu chochote. Bana isema fashi moya kwa Bwana mumandiko, alisema lurisha mambo yote mkono ya ula anekalaki kuna hukumu mnamuna ya waki. Na shenjo vile tunapashi kufanya. Hii mambo inanenepa sana kwangu. Miri funda mobia mingi sana. Mara ngapi miri fungula kino yangu, hata mumotoka njua kusema nune nasema pa mimi moya, njua kusema kanyi. Eske Bwana alianza kusema njua muntu fulani au njua mwingine? Bwana. Eske alienda kumuona Pierre njua kumuonesha sema unaona bibaya bila banenifanya? Eske alienda kwa Jacques anaenda kumuonesha sema badini temea leo? Alienda kuonesha sema banafunga kinwa yangu, banini pika, asema tabiri na yana kupika. Eske muriona alienda kujiplendre mala tamoya kwa muntu atamoya? Hapana, ashikufungule kinwa yake sawa nkondo. Ule barianza kupeleka wenda kumuua, kumuchinja. Kama Mungu aliweza kutupa ile, ata mbele ya bitu bile kino yetu kunabakia wazi juu atubishikie. Wakati tunabishikia atubielewe, ye atupe tukubishikia tu, lakini kuikala kimya tuseme Bwana unayua mambo yote, unayua kweli, unayua kama ni bia kweli au hapana. Minacha yote mikono yako, mina kutolea ayo, fanya vile unapenda. Njo mwile namuna Mungu atetonesha okovu, atetuangaika, atetugeukia, atejifunula. Haleluya, atubarikishe bote. Mahitaji jingine yoi tunakuwa pamoja Bwana. Mina weka mikono yangu pa mahitaji. Mungu wangu, weka na we mikono yako hapa Bwana. Mishistahili kuyapa, mishistahili kufungula kinwa yangu, shistahili kusoma neno lako, lakini Bwana
mina kupikia asante o Bwana, vile unaniruhusu mina shimama hapa, ni neema yako, buruma yako Bwana. Tunakuya pamoja, tunakuomba Bwana, leta fanya neema bote bale baliandika o Bwana. Tunakuomba pamoja Bwana, hatuwezi kusaidia, lakini wenjo musaada, wenjo munganga mkubwa, wenjo mukozi, wenjo ulanatoshanaka mbutumwa, bote bakwe uru batunzwe Bwana, kwa jina lako la bei la utukufu la Yesu. Bwana, tunakupikia asante vile unaturuhusu kwa kwako pamoja, kuacha yote mikono yako. Usifiwe, utukuzwe njua yote Bwana. Pokea mashukuru njua hii neno, tunapokea mpaka na leo, mpaka na mwisa. Tunakushukuru, sifa, utukufu, ibada njua ile kwa nasi Bwana. Wakati tutachana, bariki manyumba yetu, bariki kote kule tukunenda mukazi, ukwe nasi, tukwe tayari mwakati utaitabako Bwana. Tunakusi utufanye neema kwa nasi, mujina la Yesu. Amen, amen.